Салам, урматтуу катталуучулар. Мен азыр алтын базарындамын. Алтындын бааларын сиздерге билип беребиз. Билеріктер канча? Mülaziyla 100 mingdan 200 minggacha. 100 ming. Gramlari har xil. Setka bor, quyma bor, tamanno bor, uch ko'z bor, setka qovoq bor, quyma qovoq bor. Bularni hammasini senalari o'ynab turadi. Bir xilda senada emas. Setka менен эменин айырмасын көрсөтүп койсоңуз. Setka Quyma. qovoq mana. Setka qovoq. Quyma qovoq mana bu. Куйма кайсы? Mana. Ошо. Bu setka qovoq. Леты экен. Ушул экөө 100 миң, Bular 150 ming. 150 Bu миңден 150 экен. mi bu 200 ming. Леты 200 миң лет. Da. Куйма сетка 150 миң. minggacha. Булар каяктан алтынат? Rossiyaniki, eski Soyuzdek. Эски союздук экен мына эмелер. Биринчи катарда турган билериктер. Экинчиси дагы кандай? Экинчи катар. Ikkinchi qatorlar brasletlar. Ular разный Turkiya, Rossiya, har qayerdek. Канча булардын баасы? Bular hammasini siz 2,5 mingdan 2700, 2800 dan ayta olasiz grammini. Граммы. Граммы 2700, 2800 экен. Экинчи катар. Так, үчүнчү катарчы? Ular ham xuddi shunaqa brasletlar. Граммы 2,5, 2600, 2700. ошондо канча грамм чыгат булар? 5 grammdan tortib ketaveradi, 15-20. 15-20 граммга чейин экен. 5 граммдан.